قال ليمون عندك عولي في دين ويتين بلا مروا يعني وزنكر كو از بيج مصادفه مروا الحفت كفنوسا ليبلي زيدا خوارنا واجي هن خوشينا را مخابن باشه هن كاست بيج مروا بالليمون كيلو ده قالوا افتش راسته انا ما تدر حق الليمون ده چپرسين ين كو دهشمه ده موانيه كان جديتيسين برسي Yetişen sevgi Gökji pırseme bersivande. Oldu dünya güzeli, gençlik bitti mi sandın? Dolar dereler çaylar, bir gün bitmez mi sandın? Dolar dereler çaylar, bir gün bitmez mi sandın? Di salateyan de, di şorbeyan de, di çayê de, di avê de û her wekî din. Meriv gelek xwarin û xwarinan bi lîmonan dixwe û vedixwe. Fêdeyên lîmonê gelekin û di hundirê wê de mineral û vîtamîn hene. Şimdi limon nafiyekinde fayda izafiye. Evvel C vitamini içermişti, lifiye, antioksidan özelliği, yani zaten sağlıklı bağışıklığı insanı da etkilemişti yeri. Gelek kes hema her roj limonê digoveşin nav avê û wisa vedixwen. Diyetisyen Sevgi Gök dibêje zêde ve xwarina lîmonan ji tenduristiya însanan re nebaşe. Mesela gazeta merif, reflüya merif ya da ülsera merif hebi ama mide rahatsızlığı me zêdet yeri. Her wiha Gökê got ji ber ku asîda lîmonan zêdeya zirarê dide diranan jî. Tırşe, evi diranime akt yeri, diranime kemik yapısı xırat yeri, daha az xırat bir diranime merif, gelki merif dikkat yeri. Hin kes ji bo zayıf bibin ava lîmonan we dixwin gelo ev tiştekî rast e? Mesela limon dibe ebxme avi buxum be zayıf dibim. Şefsayet şefsatine yani ki vayuna xaze av buxari tıka limone gibi bğina ve maydanoz ya da tarçın tıka eklemiş kere buxar ama mesela kilo na deri. Kesên ku nexweşiyên wan ên kronîk ên mîna şeker hene divê baldar bin û zêde lîmonan nexwin. Şeker hastasıyı mesela limon çıkmışı çayıt kere normalde limon hani mesela mene gelke buxari ama bu mene zayıf var. Tida şekeriye o şeker mene tıka yükseltmiş ko zafiyeti buxari. Gelken mene buxar ama zafiyeti nesa normal karoji habet de habaji lübat nava avida dikun naxızın av buxun evt kan eklemişken ya da ko sıkmış neken bıkın çayı jidbi ya da ser saatan jidbi ama yegedisa mene zafiyeti kullanmış nekeri. Her çiqas fêdeyên lîmonan hebin jî ji hin kesan re nebaşin û divê ew zêde nexwin.